Kubleye pibaro kini kilongi kubor bam takasni. Ka Dorbar Shnong Nongrim Hill Shillong kala rakhi Sngi Laitluid jingri India 8,000 riu da ka jingi shimbanta jingi padba ki khna school ki samla ki riu pa hukman. Ya kani la pelong da ka jingi rapisa jingga North Eastern Council NEC Shillong ka Menteri ke Sarkar Jila ka Dr. Mazel Amprin Ningdo kala long ka Kongsan kadba uba Frederick Ilamari Executive Member barim ka Dorbar Shnong Nongrim Hills ulalong usmut Kongsan. Ya kajing yang lang lapanya du daril ding do bakal sedang da kajing kran priang na uba graduary nyota brang ba dong center board sa kajing shat priang jong kaseng khasi nong thamai pelun hagani kasngi ka Dorbar Shnong klai burom ki samla puli ki blale bha ki examen ki riu pau khmat ka Shnong bat ru ki briu ki blano senyang shaka imlang sa lang bat ka jilla ki pat ba kila sakhiru ki jing shat tunrai jing ki jat bin riu khasi mizo Naga bergaru nalor ki wepat ki jing shat ki jing rai belapen bernya da udaril ding do ka kin hon meban bat ki we ka Dr. Amperin ning do haba kren kum ka kongsan kelapen pau ki jing dan kamban sumar ya ka jing yatli ka shong suk shong san bat kamin sim idri kala kenturu iki samla ba kan trai shitam ha ki jing puli bat shimbenta shurham ha ka jing tai ya ka imlang salang ya ka jing yalang lapen kut da ka jing ai khublei na uba ban telilang Nari Rangba Shnong ka Dorbar Shnong Nongrim Hills. Yay late Bob Peter Gandhi Long Jumper Nongrim Hills. Hakajing shisha bansu ong kublay ru ngam snowda. Ngasngo kumba lagat ram khan. Yangi lajin bangin shakri yapi. But mdadan kam than ya kata ka award ne ka jing itu jong pi ya ka kam pat ka senyang ka ba mangi kumtang ibarik ishakri jong ka ne ka jalan ni yai ai but ni yai tentu but ni yai bless you fi men shisni por phone ba bandli yung in one program siya nung Hills anong ongi ba bandli ngam tip sibet dadat kabinet siya ikin ka yan na ngam tip ng la ng la banwan titru ila nyo bajing ngayon tip haplit siya sakpo Ray nga labi kat bangala, bat nga lapin slam ya, kajing sedang hakapor yung galing program. Kani kajing la jong kadorbar pulunhi jong kani Nongrim Hills, kalong sisya, kanuksa ka pa siya bapalat na kanta kibi-kibi kishlong gidong. Namar ngayon iba, lakumno-kumno piju ya kando hi arlay sin kumbangatip, banya selok, Bat pinong chong snong, bat pan penlong do penlong snam ya kata kajing wan shong wan sa ne yai shong yai sa ha kani snong. Ngayon hangi kidon ki paralok ki babon bangan resim da terteng ngan penslem ya kapor ke bokodor ke jokti. Thank you so much to everyone. Ibay tiru kirang ba Shnong jong kanong kumay pelun iba James kami kilong kami kibanga ito da kakerteng kublay si hajar mo bapidang yay pendon por ban ya selok lang bat kadorbar pelun jopi banle ya kani kakam kababha yay guest of honor iparlok ba jonga yay ba Gemino Dr. Gemino Malco iparlok pa jonga ngatharay kajingdom benta jongpi kaniga program benta kasi kasakhihi daladi ya kajing koridor jong ka Shnong Nongrim Hill siapi wat lale si piklam ya shong ya sa shu ha put usam jong ka Nongrim Hills Masutunat kaway kalong ba Nongrim Hills ka pikit bahagi gini kita. Bat nga ay kublay ya
Kirangba Shnong kibala lekno bamkwai hadwar ublay kibla yagani ka legacy kaba piri kendong kat kitu kiparalok kibala flash hakatu ka screen kibala plant no man bawan kadun kamansin kadik skip shibik but kenmau yaki baro but ngimday bang klet ya kamenor namar kamenta kanumla ban odul lada kamenor kamyalam ini syakmat hakatakalenti dasnotanat yak kita pisap iphong tibakinong shokshno jopi gilapan pa hakanigaran san takasni nado di cultural items ibala sultanat May the Almighty God reward and replenish your years as you continue the good work that you have started. Short latang na po isang ngamo. Di nasko ang kini, nitaas ni gede gasni independence day. Kili ya i Josh na try kan mo tigrang samlahan ni. Josh talented lah. Nanti dalam samlahan ayam sedaran samlahan shoot. Dengan na shoot keren diriya dia. Nadangi itu bilang samlahan itu dalam independence sisha. Oh, itu bilang samlahan itu dalam independence sisha. Mangi baro dalam independence shoot. Namar ba kidan itu lagi kami sini. Kamu syuan pengikut ngaku ang keren serius dia way at lagi point. Berkata dulu kini. Ni kunki kinong show jadi kasi dia nilong ibu berkok kamarki apartemen juni nado kepuar jong pandit Nehru batu nak berkat ngai nak tentang ni beri nak tentang ni beri juni. Kenapa mengingi orang ini makan ni? Nanti orang itu nilong ibu berkok. Ada ni buat lagi complaints mengilakan complaints tentang ni beri India. We have so many complaints about being in India actually. Our economy is not doing well, we don't have better schools, we don't have good roads, we have so many countries. But if you ask me, do I want to go to another country? No. In spite of the roads not being so good, in spite of having to wait for when you go to the office and you have to get your work done, and the work which has to be done in 1 hour's time, I have to go after 5 days, I still will choose to be in my own country because this is the place where I was born, this is the place where I've been brought up, and this is the place where I'm going to die actually. That is my first point in the essence of being an Indian. You don't have to think of India as because I would like to be in India because